Akashbani Imphal Thokchari Pauge Sakta Sakta Masida Council of Higher Secondary Education Manipur amadi CBS in Loba Parikha Singi Pol Lauthokiba Manipur ki Kamjong Zilla da Leptana Mitop Sangsilakpa Manipur COVID-19 ki positive case laitaba rise oirakpa Imphal East ki Thayong amasung Tamaram da thariba ki home National Dengue Nomid Manipur na Kunipan Suba Senior Women National Football Championship ki champion amasung Paugi saktamda aikoi ki Tamenglong Pawmi Ringbam Kamaina Tamenglong Zilla ki matang da piba pawdam Council of Higher Secondary Education Manipur na Loba Higher Secondary Parikha lising ani kunmari ki phol amadi Central Board of Secondary Education CBS na Loba Class 10 amasung 12 parikha ki phol nithokaba numit lauthokhi Council na Loba parikha du da pass to bagi sang sada marbudra tare dasmik taruk ahum oiduna parikha asigi itihas da khwaidagi sang wangna pass to ba handak sahina oikhi aduga CBS gi oinadi class 10 gi oina pass to bagi sang sada marbudra humdoi dasmik taruk oikhi aduga class 12 gi oina sada marifu tare dasmik mapan nipan gi sang da pass tawkhi Imphal da leiba council gi auditorium da higher secondary parikha lising ani kunmari gi phol adu lauthokhibani parikha du da arts stream gi oina punna mahiroi lising taret chamapan humudra nipan parikha thabagi manungda mahiroi lising taret samanga kuntaret pass tawkhi pass tawbagi sangna sada marbudra mari dasmik ahumanga oikhi Science stream gi oina punna mahiroi lising kunithoi samanga kunthra mari parikha thakibagi manungda mahiroi lising kunithoi sani marifuni pan pass tawkhi pass tawbagi sang sada marbudra nipan dasmik mapan ama oikhi Commerce stream gi oina mahiroi satruk tara taruk ki manungda mahiroi samanga humudra taruk pass tawduna pass tawbagi sang sada marbudra humdoi dasmik manga ama oikhi Arts stream gi oina Enlightened Knowledge Higher Secondary School sangakpham gi mahiroi Thokchom Saitajina punna mak samari humudra taret phangduna makok takhi stream asida makok takraba mahiroi Thokchom Saitajina Akashbani Imphal gi ipau kangbuda asumna phungdorakhi Faculty members have that loina koi sir founders secretary dagi hauraga staff loina mak security phuk yauna moina khu kai de kai soi ga kadagi na ahing til khakna sena birapa moida ai loina pijaning ai representative DU da try to wena khala history honors hauraga adum si loi baga ai je sum makha oina MA tokdaba net thage na ju khale adu si tawon tawna ai sum UPSC exam ju thaning bagi apam le leise Handak sahi ki parikha sida science stream gi oina commerce school sangangi usekon gi mahiroi Malem Ganbi Laisramna mak samri marbudra humtoi phangduna makok takhi commerce stream gi oina Kaksing Higher Secondary School gi mahiroi Aina Nauremna mak samri niputaret phangduna makok takhi Kamjong Zilla da nauna Myanmar masa sanirom sensilektuna leire makhoi adu ayamana nupi amasung angang singni hairi Mamang tha phawda Myanmar dagi Manipur gi Kamjong Zilla da sensulekpa miyoi lising manga hen khrabani masigi mathakta nauna yumthaknaba Myanmar da hojik thoklibi irangna maram moiduna leibak adudagi aina yadaba mawngda Myanmar masa sanirom sagjapam lawnaba sensilagle hairi makhoi adu Bharat Lanmi amasung state police na Wangli Namli amadi Kaka village singda hangba refugee camp singda thamli nauna sanglaklaba refugee sing asigi biometric lobigi thabak district administration na ningthina paikhatli Makhoi bu biometric loba masung naronda sangsilakpa sing section na yengsiliba kasom kholen gi SDC thangsing na Akashbani Imphal da asumna hai Akhoi under the kasom kholen subdivision Wangli Namli and then Kaka she pulap 1900 ado hojik ngarang nahan 13 14 15 sida Burma rom the irang thok pasina maram oiduna the refugees have started pouring in again and then fall together 187 refugees adu mayam si asom the land yam kanna tobani na upai ledna changshin bani moi akhoi kasom khulen gi administration ka under Kamchong district akhoi biometric hajan lori till this morning we have already captured more than 50 biometrics adu hojik akhoi si loidri phau namli ki wangli ki adu gaga sida leiriba mayam more than 200 refugees mayam gi si akhoi lownaba togni Manipur COVID-19 gi positive case amata leitaba rise oire rise sida COVID-19 gi positive case ama thengaduna Porompata leiba Jenims Hospital da layang lakhiba mi adu naba phaduna discharge tawkhre Miyoi adu tha asigi tarada COVID-19 positive case oiba thengnabadagi khudakta akanba sexual thoranga loinana Jenims ta layang tuna lakpani
हिरम असगी मतंगदा राज्य सरकार की स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर भारती मैत्रमना ngarang आकाशवाणी इम्फालदा असुमना हाई ख्वाइदगी लेटेस्ट ओइना मेगी तांग तरादा टेक तौखिबा कोविड की केस सिगी मतुंगदगी हौजिक फावबदा मणिपुरदा कोविड की केस अमता रिपोर्ट लेते सरकार की माइकेल अदुम तौहम थोकपा चेक्सिन थौरांग लखली अमसुंग टेस्टिंग सेंटर खुदिंगमक्ता अदुम रूटीन की ओइना अदुम टेस्ट तौरी ngasi फावबदा टेस्ट असि लेते दुगा डेट 10 दा रिपोर्ट तौखिबा अदुगी मतुंगदा लेते लाइवोंग असि लाकपदा मनाक नकपदा लेबा हेल्थ फैसिलिटीसिंगदा टेस्ट तौथोकपियु करिसु मिपाइनिंगाई लेते अदुगा हानगी मवोंग दौना एकता पाक सना संदोरपगी अदुगुम्बा नुंगनांगनिंगाई ओइबा फिबम अमता मणिपुरदा हुजिकी ओइना लेते किहोम असे राज्य असिदा ख्वाइदगी पाक सना पुथोकपा हई मखल अमनी राज्य असिदा अंगन मतमदगी किहोम थाबगी थाबक असि चथादुना लागलबसु इंग 1998 की मतुंगदा किहोम थाबगी लमदा लोमीसिंगदा साउना माई पाकपमदी सेंथोक लंबी ओइबगी वारिसिंग ताब हौरखी राज्य असिगी तोंगान जिला क्यादा पांबी असि पाक सना लोमीसिंगना थानरी मसिगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट जिला की थयोंग अमसुंग तमराम खुल असिसुनी सही कयागी ममांगदगी हौना कैराव केंद्र की मनुंग सनबा ngaरियान सिंगसांग परेंगदा लेरिबा खुलसिंग असिगी खुंजासिंगी सादा मुरबुद्रा रोम किहोम थादुना मखोइगी हिंगनबगी लंबी ओइदुना लागली आकाशवाणी इम्फाल की ई पाव कांगबुना चतुना येंगसुलुबदा थयोंग खुंजासिंगना मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा स्कीम की मखादा खुलसिदे किहोम लीदुना थमनबा कोल्ड स्टोरेज अमदी किहोम की तोंगान पोथोकसिंगी प्रोसेसिंग यूनिट अमा थमनिंगबगी अपांबा फोंदोरगली किहोम से चाही मद पुथोबसे लाख अनिगुंबा तुमुक पुथोए अदुगा थाइबा मफम से चिंग अहुमने ममांगनोमदा मरिंगलोक हैना म लेये सिता वारो अदुगा सिलोमता पखंग थेन हैना चिंग अहुम सिता थाइ हुन अप्रोक्सीमेटली अखोना थाबा सिदा किहोम से मखोंग से 2 लाख गुंबा खरा हेलमदा माले सीजन दि सिदा यंबर मार्केटिंग सिदा लाए सिदा मफमदा यंबर योले चाही मद इनकम लाबसे किहोम थाइबा मखोंग मिसिंग अदुगी मुतुइना लेये अदुगा गरिगुंबा बन इरांग लाइनि अखोना खंगदे बको अखोइदि थंबा यादबने कोल्ड स्टोरेज से लेतबनि हुंदोकपि सांगदो अखोइदा सीजन मतमसिदा अखोना पटला पुंबा हुंदोकपा नुसाना काबा सिदुगुंबदो अखोइना खरा प्रिजर्व तौबा ngamgani हैबा हौजिक थयोंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी अमा खुलसिदा लेदुना मसिगी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी असि वाइथौ सिरुद लिंगदुना लौमीसिंगदा किहोम थाबगी मतंगदा ट्रेनिंग पिबा मदी मखोइगी थाबक थोरमसिंगदा मतमतमगी ओइना मतेंग पिबिगी थाबक चथरी अदुमकपु लौमीसिंगना मखोइगी पोथोकसिंग पुथोक पुसिन तौबा मतमदा लंबी थोंगी खुदोंग सादबा मायोकनबा मरमना हिरम असिदसु सरकारगी मियंग संगबिनबा तक्सिलकली तमराम तांखुल विलेज की ओइनसु येलोमी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी की मखादा तोंगान खुल तरारोम यावना लौमी 550 रोमना किहोम थाबगी थाबक तौबा थेंगनरखी अदुबु हंदक राज्य सिदा लेन यावना सोखिबा नोंग अदुना एकर 137 लोम पाक सावबदा थाबा किहोम पांबी मांगता अनक्रे हाइना लौमी सिंगना फोंदोरखी मसिना कंपनी असिगी लुपा लाख 50 रोम की सांग मांगता अनक्रे हाइना लोबा याई हाइरी मसिगिदमक सरकारना कंपेंसेशन पिबिनबा कंपनी की चेयरमैन सोमिंगम कैसिंगना अपील तौरकली कुमसीगी ओइना अखोइ कुमसी सीजन से अनिरक क्रॉप तौइबको पाइनएप्पल से अद फर्स्ट क्रॉप का सेकंड क्रॉप से अखोइ हाना अखोइ फंगिबा चांग दुदगी फदन हंदरना अखोइ अवाबा अमदि ओइरिबा हत अखोइ फार्मगी ओइना अदुना अखोइ सरकार दस अखोइ 56-86 लाख मुति चंगनिबको हजिमुके ओइनादि हौजिक अमर मरमदे हैद मागी पाम्बिदो मखोइ मनासे चावदे हैजु चावइबको मनास फजरगदि अद मनासे लै डैमेज तौरन हैद चांग चावगदब चांग फदन हंदरनी फजबजु चांग हंदरनी अदना अखोइ योनगदब राज्य की मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा की मिलियंग मखादा मदी सेंथंग मखादा हारिब खुलसिंग असिदा किहोम थाबगी थाबक असि चथादुना लाखिबनी मोमा की माइकैदगी लोमीसिंग असिदा तंगाई फदना फंगनपम थोकपा पोलम यावना तेंगबांग कयासु मतम की ओइना फंगली मसिगी मतंगदा मोमा की असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर nganगोम बिलासना असुमना हाई इंडिविजुअल फार्मर्स सिंग दा पिजाबसी 15000 होगी DBT अमाउंट में कापसे अदुगा दहमतंदा अतै फार्मर्सिंग द पिजैबा अखोइ बेनिफिट्सना अखोइ थ्रू कंपनी की ओइना अखोइ कंपनी की ओइना अमाउंट खक पिजै मदि इंफ्रास्ट्रक्चर पिजबसे कै कैनो हाय मतंदा अखोइ स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट सोलर ड्रायर की कलेक्शन सेंटर द कस्टमाइजिंग सेंटर अमसुंग अखोइ पोचे पुथोक पुसिन अखोइ फार्म टू कलेक्शन सेंटर मसिदा पुथोक पुसिन गिदमता अखोइ 4 व्हीलर व्हीकल खक पिजै
National Dengue Numit Lising Ani Kunmari, Rise Asida Sagol Sanumita Pangtoki. State Health Society National Vector-Borne Disease Control Program na sinduna, Lamphel Patalaiba State Malaria Office na Pangtoki Papalan Thorom Adugi Kumsi Saigi Hiramdi, Connect with Community, Control Dengue Haibasini. Palan Thorobasiga Marilina na State Malaria Officer Salam Priyo Kumarga, Akasbani Imphal gi Ipau Kangbuga Akanana Unabada, Asum na Pungtoragli. Mamang Sahida, especially Imphal East amasung West da masing yamna ka hena dengue gi kesi hengalaptuna mayam da awaba thokibuna maram moduna laiba sahi sidadi community gi level dagi asa gi level dagi from many angles dagi hariba dengue ji laktana ba haiduna Imphal gi urban gi area amasung district gi rural gi jaga sing da su mosquito breeding checker haidana medical gi team jingsina chatlaga laikai da si leibra haiduna koi gi dengue ji naraktana ba yam kanna thibagi thabak chathari Sahi asigi kunipan suba Senior Women National Football Championship for Rajmata Jijabai Trophy lisingani kulumdoi kunmari Manipurna champion oiba ngamkhre. Yumsa kisa numita Nongsu Bengal gi Kishore Bharati Stadium da sanakiba final match ta champion kyarak oikraba Manipurna mamangi runners up Haryana bu panjal ani suino da thoikibani. Manipur gi panjal sing adu match adugi humputare suba minita team captain Ngangom Bala Devi ne sankibani. Ani suba panjal aduna Nongmai Kapam Shivani Devi na sanabagi minute Maripum doi satpa matam da sankibani. Final match thoibaga loidana Manipurna Senior Women's Football gi champion oiba kunithoirek sure. Championship asida goal tarani pan sankibi Manipur team gi captain Ngangom Balana player of the tournament tare. Championship asida goal tarani pan sankiba Manipur gi Ngangom Bala amasung Railways gi Yumnam Kamala Devi bu golden boot piduni ikai khumnaki. Tournament asida Manipur gi manager Bembem na khwaidigi phaba manager oiki. Champion oriba Manipur team gi sanaroi sing irai numite Imphal da thunglakre. Imphal de hek thunglabaga championship asida player of the tournament takrabi amadi golden boot phangkibi Manipur team gi captain Ngangom Balana Akasbani Imphal gi ipau kangbuda asumna hai. Apoy chahi ani musi senior national ji trophy lo ngamdana lapane du handak lo ngambase as a senior player ama oina as a captain ama oina yamna pawe target top scorer man of the tournament chief phangde ade haibu yang on the handak se focus ti legi de adu teams the maximum player junior player nga tangai bane teams kamaina koi improve oi vedage adu kamaina final yo ya dage kamaina koi Manipur da trophy ji pu ya dage haibu gi focus tana aina ayamba legi Akasbani Imphal gi pau gi saktamda aikhoi gi Tamenglong paumi Ringbam Kamaina Tamenglong jila gi matangda piba pauda. May tang tara humdoida Council of Higher Secondary Education Manipurna Lauthokhiba Class 12 exams result aduda Tamenglong district gi Mahairoi 381 na saruk yakhibagi manungda Mahairoi 356 na pass toba ngamki aduga district ki oina 93.44% pass tokhi. Exam aduda Christian Heritage Institute Tamenglong gi Mahairoi Sonimliu Gangmei Apokpi Pangseng Hejokem Apokpa Kesi Guising Rianglong Tamenglong village na Major Indian Language Rongmei subject topper oikhi. MIL Rongmei subject topper Sonimliu na harau nungaiba phongdoktuna ekhoigi paumida asumna haiki. The achievement that I got, it is not just from my efforts, but it is by the peoples, behind the scene peoples who push me in every steps, especially my family, my friends and my teachers. Tamenglong district ki power supply sang naina piba ngamdabana maram oiduna Tamenglong district ta operate tauriba network provider Jio, Airtel, Vodafone amadi BSNL network asi ningthi nungaina piba ngamdabana maram oiduna socio economic activities kayada apanba piduna leire. Hiram asida Rongmei Naga Council Manipur RNCM na yengsinbinaba Deputy Commissioner Tamenglong da haijakre. Matang asida Akasbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpa sayol gi pau gi saktam loizare khomjinba amasung puthokpa Thokchom Jogendrajit lijakhiba Maibam Dwijamani.